Shalom shalom. Ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu ngo gaze imitima yanyu. Ndabaye kaze cyane mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ubuntu bwa Kristo Yesu ushishikara kubana namwe dusenge. Oraho Mana yacu kaze uganiriza imitima y'umwe wese. Turagushimiye ku buntu budasanzwe watugiriye Mana kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ndagushimiye ku bantu bariko barumviriza. Ijambo ryawe mwami ribaremera ivyizigiro bizima. Ijambo ryawe ribambura umwambaro w'ubuhoma bagendanaga. Ijambo ryawe ribambika umwambaro ushajije, umwambaro tuzambara tumunsi tuzobona Yesu. Komeza tugirire neza wa Mana we. Mpemu wawe mwiza azaganiriza imitima yacu. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Bavandimwe ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa na Evangeliste Patrick Ndayishimiye kuri CANAAN TV. Ndabaye kaze ubuntu bwa Kristo Yesu ukomeze kubana namwe. Uyu munsi wa none turaganira ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abagalatiya. Uyu munsi turasoma igitabo cy'Abagalatiya gusa. Ndababwira ibintu birindwi bigaragaza imbaraga z'umusaraba. Ibintu birindwi bigaragaza imbaraga z'umusaraba. Umusaraba wadukoreye iki? Niki umusaraba wadukoreye? Ndababwira ibintu birindwi imbaraga z'umusaraba. Icyo umusaraba wadukoreye. Ikintu cya mbere umusaraba wadukoreye wadukijije ibyaha. Icete cy'Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo yitangiye ibyaha byacu ngo aturokore mu gihe kibi cya none. Ibyaha yitangiye ibyaha byacu. Yesu yagiye ku musaraba yitangira ibyaha byacu kugira ngo njewe nawe tubabarigwe, tuvanwe, haleluya, tuvanwe mu mahonero, tuvanwe kuzimu, haleluya, yitangira ibyaha byacu. Ikintu cya mbere umusaraba wadukoreye, umusaraba waje kutubabarira ibyaha, waje kudukiza ibyaha, waje kudukuraho umuvumo w'icyaha. Ikintu cya kabiri umusaraba wadukoreye wadukijije umuvumo w'amategeko. Kera abantu bagendera mu mategeko, ariko umusaraba wa Kristo Yesu waje kudukura ku muvumo w'amategeko. Igice cya gatatu umurongo wa 13 mu gitabo cy'Abagalatiya haravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe. Ibyagezwe ariyo mategeko yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu amanitswe ku giti. Umusaraba wadukijije umuvumo w'amategeko, umuvumo w'ibyagezwe. Umusaraba wa Kristo Yesu waje kudukura umuvumo w'ibyagezwe. Haleluya. Uyu murongo uravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu. Yesu yacitse ikivume ku bwanje nawe. Yesu yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu amanitswe ku giti. Yesu kubera urukundo rutangaje yadukunze, haleluya, yacitse ikivume ku bwanje nawe. Mu kintu gikomeye kindi umusaraba wadukoreye wadukijije umuvumo w'amategeko. Kera abantu bagendera mu mategeko, ariko Yesu amaze kuza adukura muri uwo muvumo w'amategeko, haleluya, atujana mu buntu bwiwe. Ikintu cya gatatu umusaraba watugiriye wadukijije umuntu wa kera. Wadukijije umuntu wa kera. Oh, haleluya. Umusaraba wadukijije umuntu wa kera. Igice cya kabiri umurongo wa 20 mu gitabo cy'Abagalatiya haravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Haleluya. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Ibyo nkora byose ndi mu mubiri nabambanywe na Kristo, yamara ndiho, yamara si jewe uriho, ni Kristo ari muri jewe. Sifa kwa Yesu. Umusaraba wadukije umuntu wa kera, umuntu w'ishavu, umuntu w'irari, umuntu w'uburyarya, umuntu w'ubwibone, umuntu w'ubwibzi. Umusaraba wadukije umuntu wa kera,
Haleluya. Pawulo aravuga ngo nabambanywe na Kristo, nabambye kamere, nabambye ububeshi, nabambye ubusambanyi, narabambye umuntu wa kera, nabambanywe na Kristo, ariko ndiho yamara sinje uriho, ni Kristo ari muri jewe. Ibyo nkora byose ndi mu mubiri, haleluya, bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyigura. Ibyo nkora byose ndi mu mubiri, ibyo nkora byose ndi mu mubiri, bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana. Ibyo nkora byose ndi mu mubiri. Umuntu wanje wa kera yarapfuye kubera umusaraba w'umwami wanje, kubera umusaraba w'umwami wanje. Umuntu wanje wa kera yarapfuye, ntakiriho, haleluya, ni Kristo aganjije muri jewe. Ikintu cya kane umusaraba wadukoreye, ikintu cya kane umusaraba wadukoreye, wadukijije isi, wadukijije isi, wadukijije gukunda isi, wadukijije isi. Pawulo yarabivuze neza, igice cya kane umurongo igice cya gatandatu umurongo wa 14, igice cya gatandatu umurongo wa 14 haravuga ngo ariko jewe sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu, umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi imbera nk'ibibambwe, nanje isi nkayibera nk'ibibambwe. Umusaraba wadukijije isi. Pawulo aravuga ngo ariko sinirata ikindi atari umusaraba w'umwami wanje, nta kindi nirata atari umusaraba w'umwami wanje. Haleluya. Umusaraba w'umwami wanje watumye isi mera nk'ibambwe kuri yo. Haleluya. Watumye isi imbera nk'ibambwe, naje isi nkayibera ikibambwe, naje isi nkayibera ikibambwe. Ikindi umusaraba wadukoreye, umusaraba wadukijije isi. Icya gatanu, umusaraba waduhaye kubyarwa n'Imana, waduhaye kubyarwa n'Imana. Kane umurongo wa 4 mu Bagalatiya aravuga ngo maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe, biduhesha gucika abana bayo. Haleluya. Umusaraba waduhinduye, wadutumye ducika abana b'Imana, watumye ducika abana b'Imana. Haleluya. Dusubire muri izi verse zibiri. Maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo, haleluya, yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Umusaraba, haleluya, waduhaye kubyagwa n'Imana. Umusaraba waduhaye kubyagwa n'Imana. Ikintu cya gatandatu umusaraba wadukoreye, waduhaye guhabwa mpemu yera. Mpemu yera twayihawe kubera umusaraba. Haleluya. Umusaraba waduhaye guhabwa mpemu yera. Igice cya gatatu umurongo wa 14 mu Bagalatiya aravuga ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeshe mpemu twasezeraniwe. Haleluya. Umusaraba waturonkeje mpemu twasezeraniwe. Umusaraba wa Kristo Yesu waturonkeje mpemu twasezeraniwe. Ikintu cy'indwi umusaraba wadukoreye, uduhesha kwera imbuto z'umwuka wera. Nta kindi kidutuma twera imbuto z'umwuka wera n'umusaraba wa Kristo Yesu. Igitabo cy'Abagalatiya 5:22 aravuga ngo ariko ivyo mpemu yama n'urukundo. Umusaraba niwo utuma dukunda, umusaraba niwo utuma dukunda. Haleluya. Umusaraba niwo utuma dupfa tugakunda. Haleluya. Umusaraba utuma dukunda, umusaraba utuma tugira umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Amen. Umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo niwo utuma twera, twama ibyamwa, imbuto z'umwuka wera, ibyamwa bya mpemu yera cyangwa imbuto z'umwuka wera. Nta kindi gituma twama ukuye umusaraba w'umwami waje. Bavandimwe, umusaraba niwo utuma twera urukundo, twera umunezero, twera amahoro, twera, dukomeze twere. Imana ibahezagire.
Imana ibahe umugisha. Ndabifurije kumenya kano gaciro k'umusaraba, iki cy'umusaraba wadukoreye. Nababwiye ngo wadukijije ibyaha, wadukijije kuja mu kaboregwe, wadukijije ubusambanyi, wadukijije haleluya, waradukijije ibyaha. Umusaraba wadukijije ibyaha, umusaraba wadukijije umuvumo w'amategeko, umusaraba wadukijije umuvumo w'ibyagezwe cyangwa umuvumo w'amategeko, umusaraba wadukijije umuntu wa kera. Hari umuntu wa kera Paulo yavuze ngo umuntu yavuze ngo namambanywe na Kristo ariko ndiho yamara sinje uriho ni Kristo muri jewe. Umusaraba wadukije umuntu wa kera, umusaraba wadukijije isi, wadukijije isi, wadukijije isi. Paulo yabwiye Abatesalonike aravuga ngo ariko tweho dutekereze kubiri hejuru iyo Kristo ari. Umusaraba wadukijije isi. Ikindi kintu twavuze, waduhaye kubyagwa n'Imana. Umusaraba waduhaye kubyagwa n'Imana. Ikintu cya gatandatu, waduhaye guhabwa mpwemu yera. Umusaraba ni waduhaye, ni wadushoboye guhabwa mpwemu yera. Ikintu cy'indwi, umusaraba niwo utuma twera imbuto za mpwemu yera, niwo utuma twera urukundo, umunezero, amahoro, kwirinda ingeso nziza, kuba umwisigirwa. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Nari nshatse kuganiriza ngo ndakubwire haleluya imbaraga z'umusaraba, icyo umusaraba dukoreye. Data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kuko waduhaye Mana, waduhaye Yesu akaza kudupfira ku musaraba kugira ngo haleluya, kugira ngo dutandukane n'umuvumo w'ibyagezwe, kugira ngo Mwami udukize ibyaha, kugira ngo tubeho tunezeza wewe. Turagushimiye kuko umusaraba wadukoreye. Urakoze Mwami, mu izina rya Kristo Yesu udutahuze icyo umusaraba wadukoreye. Ishimwe n'icubahiro komeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Yesu abahe umugisha.